aho Afande dutabare turapfuye muri rogi bisha umuntu utobare udufashe nukuri ko Imana tubabarire baramwishe tuzosiri momo nyine neza witonze hariya kwa Dangote ni hehe ni hano hepfo ntago ari kure ni kwande kwa Dangote hagene agana hera ni hano hepfo gato ntago ari kure ndakwereka nibutse neza ni hano imbere yawe ndi buhakwereke tugende ndi buhakwereka tugende urabizi neza uburyo gutereta bivuna uzibishora umuntu we yaratanze we warangiza akazo kegeka amabondo ku mugore wanjye sha nyewe ntabwo urancika ibintu byose ngewe namutayeho ngewe urabikuba gatatu ngewe Afande se kandi bino bintu abije mate Afande se yarari Afande se arugwa yararimo bino bintu byari ngewe na nyiri rogi n'imbwa y'umusambane n'umugore wa Afande wabije mate mbere na mbere saka nyiri rogi hano Afande naje ndahari nawe nyiri rogi yahangaha yego Afande none ibibazo byatangiye gute ku bibazo by'abagabo byatangiye rero umukozi wanjye araje aramamagara ambwira ko hano habaye ikibazo hari abantu bari kurwana bari guserera bibaye ibintu by'ibibazo birebire buretse mvuga ukuntu byatangiye ngo tubwire ukuntu byagenze tubwire ukuntu byatangiye nyine Reba Esera Kibahe yufura nibyo turi burye hari amafaranga yo guhahari se Kavuga ngo nta byo kurya bihari amafaranga nagoye warayamaze sinagoye bicere 300 ubu si bicare 300 wamaye ejo bundi nawe uri kuba nyibihahisha Nose ubwo bicere 300 wabihashemi ubuse wayagura miki Wayagura miki si bishimba bigura ngaye Uguze hano turi bangaye rero yu One mba nkugabure ubone nakubyaye Ngo sinaguze iroboye kawunga akaba ariyo nkwamo igikoma nigeze Iyo guri ibishyimbo se ibishyimbo bya 300 bibaye ibyijana se ntibabitanga mu gakombe mu gakosi ibyijana ntibabita wariye se ibishyimbo bingahe bari kurya ibishyimbo bingahe rero ubusore ko nangiye bino bintu nzabivamo utazabivamo wanshakira ndetse Gwahaguruka dore ko mwumva nabe mwicaye haguruka nkubwire narigeze igitekerezo kagire mwitiyese randiro uziko tuzamusekera noneho tukayiberamo ubuntu wa mu pastor Mico aracyaguhamagara inganze nkurigisha tumukuremo amafaranga amaturo amaze n'isi abika namaze kumenya ko yenda kugura ikibanza reka tuyamukuremo amake miliyoni imwe turamukora reka mubwire rero muhamagare fata telefone muhamagare umubwire uti twahuriye ahantu ko numa gukumbuye amaheze rero uze kumuzana mu rugo
Uze kumuzana mu rugo. Mazabura ubwe. Aranditswe ngo ni mu ubwenge. Nzabareka. Ni mu ubwenge Imana izabareka. Tubuze ubwenge rero. Nuko biragenda. Twahagwada. Ugiye kumuhamagara. Ongwe reka duhurira ahantu. Ntuzana ubwo rye dore ko abagore mutagira ubwenge. Oya ntago mbuze. Waramutse uzanye ubwo rye ntago kuramo ro kumutagatifu. Ariko urabizi. Ahubwo namubwira akadusanga akatugaburira muri rogi. Hamwe ajya amamagara ngo umusange. Nko kumuzana hano ndumva byaba atari byo. Hano byagaragara nabi. Noneho wowe mugene muri rogi. Ariko wowe hahanda ariko ndi bubasha kugera. Hamwe nubasha kugera. Tumucanga herero. 800. Aya 800. 800 siku ntiyaba ari make yaburi. Ariko kwera ko ataraba yakoze ku ntuza. Nta kibazo. Tuyamuce 800. Nibaza dufite biraba bigabanutse. Aho gupfa none twapejo kandi dufite intuza. None reka nkubwire rero. Wowe muhamagare. Ufite amayinite, ufite message. Uri mumara kugeramo. Wese umbipa cyangwa unyureza ka message. Twumvikanye amafaranga ngahe? 800. Ariko ntimu aramukagize. Aramuka mukoze mubikoze. Oya nta kibazo. Nakuriye. Ngiye. Makuru. Rumeze neza. Turanatwe. Muri vepe shambo ino. Makumyabiri. Okay, mumva mutanani. Waduha karibu. Okay. Vepe 20. Ati se wari mugoroba? Okay, 20. Ya ngiye. We ntabwo nabayenze umukiriya. Karibu mwagenda kwereka. Okay. Sawa nta kibazo. Ngende mukinira mama wa telefone aza mufasha. Sawa. Turaguhamagara. Nasibe. Meze bitse. Meze neza nta kibazo. Koma na seta nzi fresh. Meze neza. Wabaye iki? Ntacyo meze neza. None ko muna uri murahunga cyane. Sebe. Wawe muri phone tukaganira uri mu biki? Ndakwiyamye. Wabaye ikize? Ego. Ndakwiyamye niko nakubwiye. Sebe. Si twaje dufitanye gahunda njye nawe. Meze bitse. Ntabwo tukadufitanye. Nakubwiye ngo umaye amahoro gatoya mbanze nuzi.
Ibi ni ibikindi kubona hano. Ibi ni ibikindi kubona hano. Sasa abakiriya. Abakiriya. Abakiriya? Yego. Umugore wanjye ngewe. Nusore mzika umugore wawe. Mana we. Nusore umugore wawe. Ndamwica. Have. Gumaho. Ndakwica ku mugore wanjye we. Ndakwica. Mana we, umva nkubwire. Turumvikana. Abasaburetse. Aba nabakire banje babarira. Ba mu maso. Oya mbabarira. Turumvikana. Umva nkubwire. Oya ndakwiyamye. Turumvikana. Reka tumvikane Umva. Mugana nandi yanyushije mu hantu. Umva nkubwire. Oya. Ako se nkuri mu kiriya we. Jeba mugore nandi yanyushije mu hantu. Tuvugana iki? Muvugana ku mugore wanjye. Ngiye ku mugore wanjye ngewe. Uyu uriya mugore ntabwo umuzi. None se niba umugore avuze no mama w'abana banjye ngewe. Ntabwo narinzi nabakire nk'abakiriya. Tuzi umbwire uko bimeze kuza n'imihoro urwana ntabwo ari byo. Njura n'umugore wanjye. Urumva? N'umugore wanjye twasezeranye 2012. Mubaze singuye mubaze ko atari umugore wanjye. Mubaze. Uyu ni umugabo wawe. Ego. Byukuri. Birakemurwa na leta. Birakemurwa na leta. Umva rero mubwire. Umbwire iki? Weho tuza. Nje nkuzanire nyiro mu byumvikane. Nyira n'amashambure abafashe, n'umutekano abafashe. Iyo ntabwo nashoboka. Ariko tuza biri gukemuka. Sibyo? Zana nyiriraho gino nongeye twumvikana. Okay, ngaho rero Zana nyiriraho gino. Uzana ndi ngo genda. Ndaje. Turakizwe na leta sha. Abagore bacu mwaje murongora abanyusha. Do. Sha. Ne adapfuishura arapfuishuza. Harapfuye umwe muri mwebwe sha. Ariko sha. Cyamfashe umugore bagapfa. Je ku mugore wanjye ndisha ngewe ntago wanzana ibintu by'imidabango sha. Ibintu boss yaje bafasha. Ikibazo kirango bimeze bite? Uyu mugabo wamutwara umugore sinzi nakubwira uko bimeze. Ko bimeze bite wa mugabo? Nongere y'amarogi. Tuza ubanze umbwire ikibazo cyawe. Tuza kuvuga udasakuza. Vuga tuje udasakuza umbwire ikibazo cyawe gikemura. Nyuma narampamagaye ngo umugore wari kuguca inyuma muri iyi rogi. None se uriya umugore wawe? Uriya ni umugore njye twaranasezeranye 2012. Ni umugore wawe byanya. Ni umugore wanjye turabana. Okay. None wowe uyu ni umugabo wawe? Ni umugabo wawe. Wowe mwari muri kumwe ari hehe? Iki kihishema hano nkifuka. Umva sha. Sosoka maho wambwawe. Sosoka maho. Jombo kama. Rero umva muze hano ngwino. Muze ikibazo cyanyu tujye kugikemura. Ngwino nawe. Muze muce mukomeze. Muze. Niba rero wa mugabo we. Ikibazo cy'abantu ndikona atari ikibazo cyoroshye. Uri kumva? Ariko kigomba gukemuka. Yego. Ubu rero mwe giye kuzana afande ari ukemura ikibazo cyanyu. Bigiye kuzamo polisi uko ndumva bitoroshye. Umva rero deri genda uzane Afande Nyarudindiri. Genda ari kuri station ugende uriwe Afande Nyarudindiri umuzane hano. Minota itarenze 5 yihuje. Gitumurongora. Reba. Se nuko byagenze. Bafite micuro ashaka kumujya amafaranga.
wowe wa mugabo ayo mafaranga ushaka amafaranga nimba ari miliyoni nimba ari 900 uremera ko ariyo bagase ndabyemera afande niyo nashaka ko bampa yana misinyiko ngira niyo nashakaga afande niyo nashakaga niyo ni namubwiye nje mvuga nk'itegeko nubireba nabibonye ntabwo uri kundeba nakubonye ntabwo ndeba nakubonye ntabwo ureba no ku ngofero nababonye wowe n'ingofero nababonye urabyemera ndabyemera afande nababonye Pastor Mico si miliyoni baye baguciye sibyo yego miliyoni baye baguciye miliyoni nawe ni miliyoni izo zombi miliyoni 2 muzimbi kugira ngo najya kubafunga muzime